Hello and welcome back. After so many days, I'm back. So today I'll be going for the ZeSUG precious meat here in Guwahati. So I'm along with my driver. We are moving to Silpgram, yes. So see you there. Ya, kumpul orang siapa lah? Ya, có đây. Siapa? Raksa kunya, tu kau ni. Ya, tahu tak lah kau sah. Video lu kau sah, kau tu sah. Aku lagi aku. Ici sana doktor Nazar Gunda Zizina Koda I Tunzim Ko Zena ina versi saji kambatna poema agila korenta police kena kambatna Zena ye ina police SB college ke sisinde ete zena BC professional course ne tega I'm Nazar Gunda Zena thank you all for the work Lúc đó thì xem game làm gì giải đồ những đồ bạc इनको तेरे video रखे botanical science botany के BSc ते रले नहीं बम्बे गंदी बस्ती अनु बरोपाट गोबिया आयुर्वेदिक रिसर्च ते नहीं बे नहीं bisa dream आयुर्वेदिक तक तो नहीं है ना चुकलों ना ya aku sedang telu kode sana video di kompasien zai ye aku hobi zana aku kan tahu ya kami dia aku lebih lanjut sana jadi manager Sweden. Nanti kalau dah asisnya ini sengkramnya iwang asisnya orang asisnya yang nak tunggu ini apa lagi bang betul dan ia ke buat enam tiga bang betul asisnya hidup balik bang dah dari buat enam tiga bang balik bang betul asisnya ni coaching dia dari bang dah. Nah, ini akhirnya tinggal dia ni betul betul ni dah saya ya aku hobi sing betul dah jadi saya iya ni singgah dia beli ni mas percaya kena cuci saya kini apa jalan sini dia dah saya ada sudah kan masuk belum dah Azizina berancang ini me aram Azizina boraning lo au college Azizina SB college di campus area tak di nampur kene pass out tu luang dah nah kumnya gua tiga cara lang ko mainnya di fresher ga tu warna lang ko iya ga lesite gua ngalu nang itu dulu dia sudah ini sana ini main Riame early vidyarthi college ke tako ये first sem अब वो भी sana ranking में मैं English IS अब yang nilainya sila Obia Zeme. To our respected judges, fellow contestants, and to everyone present here today, I am also Zeme, Montessori is my place, Hungkeukambe village, and currently preparing for the NHAC by building up myself and for the good hard work, for a good future and for the good hard work. And I believe this platform will give me, I'm an introvert person, so I believe this platform will give me strength and the knowledge and the courage to face my upcoming days. And firstly, and then I wanted to say that I'm very introvert, so I'm sorry for that. Sorry, and then my hobbies are reading books and writing biographies of my own, and my aim in life is to become a doctor. And through this platform, I would like to inspire those introverts like me to believe in themselves and find your own voice. Once again, this is contestant number 1, Nasulin Zeme. Enjoy everyone. Thank you. Respected guest of honor, seniors, executive, and all my friends who's present here today. Azizne ko igiswang za atulu nale ko dole ingusine za iwang ay pamma na yede Nagaland parentam binele originally Manipur kine Maglong village kine iblang de kole kadre so
Our family na galang shifted because na permanently settled sila muli. Sa Guwahati ina na lusik hated sa babae Nerim Law College ke BA LLB 5 years integrated course as a first semester student. So nagkakated sila lay sa ago hobbies sa interest ka podcast mana debates na YouTube ke Spotify king nila is apart from that ago hobby like Zeme mana matebe anything zilele sa ago aim in life ago life ke target ka criminal lawyer there sa the purpose of coming here in Guwahati in the main reason ng obviously like Kerala kanali so apart from books knowledge ago senior metay gina ago junior metay gina learn to sila sa are not academically excellence there personal growth zai apolai the short in inner is na I simply want to learn from the best zai kilong ke lusik thema zai hometown ke lusik thema zai lama lusik thema that is just opportunity ru malai kanale so it also ensures brighter career for me in my future. It's all about me. Tada. I passed out my matriculation from Don Bosco Higher Secondary School, Mahur, and I passed out my HS from Holy Cross Silpgram School, and currently pursuing my Bachelor of Arts in English from Assam Don Bosco University, Tapesia, Sonapur. And my aim in life, I don't know whether I'll succeed or not, but I want to be a professor in the future. That's all. Thank you. Air hostess I really want to be an air hostess, but because of my teeth, I know it's a little bit weird. But I'll try to fix it. I'll say that. Guwahati! Zeme Student Union Guwahati! Zeme Student Union Guwahati! Sweden. Nirma Gates Bengal Designer District Sunlight that not by designer Mr. and Mrs. Precious from the Kalama Bamboo Chigo and a part of running music and by the day. Namai, I can Bamja Anagu Zeme features them. Ilena Guwahati is a Bamju Divida and Alicia Tablet and I came the Bombom College Giva and University Gas in the table and I came in Swangala. Sina, and we have Zeme futures. I look at a Bamja as a Zeme student organization Guwahati, student union Guwahati. I rules D, the other way. In an amateur, Apo Beredo, and student Ramudan Moro, I just took a picture. So, in a phrases, Panga, in a Kaduiba, Mrs. Peter. Amayana, Lang university level game, a kind of college level get a sugar, school get a something that does and I got even Shaba Salina, some rock salad. Siranam, they told me. Jika nang balance tu cuma leh, nasi apa benda aku kita na nang bersatu siang dua, jika na ada dia makang tapi kita makang siapa mah tahu college university kita sudah nang kang orang mereka tahu, dan makang iba pamela sida, mak lalai hanya sida hanya iba, kesuang dia pamela. Anu freshers mah desa goti ini bu parcang lu saya, mesti sanggulai. Jadi makanya anu yang soal ham begitu, anu yang kerja bukti saya. Ani go senior में जाए जैसा कि नीचे मैं तो जाए वो आते बोले अनि फ्रेशर्स में आया हम जाए माँ इवेंट ते वांगा हम जाए स्कूल भी बंद जाए ना मेरी जगह में जाए आया नहीं go senior में जाए
nông nghiệp mà ta ý về tới cái về anh mình nông nghiệp mà ta tới cái về thì là nghe anh mình tới buổi lễ senior itu aso senior kami songga adalah le jadi itu jasa kita kumja pomnya muncul mungkin jadi beli kumja suisan adalah jadi tapi beli kumja senior namanya agak mungkin nama hangga ini ane bu fresher namanya upcoming doctor namanya profesor namanya i samsung game ni boleh ini saya sedang kan namanya program perusahaan ini Zai long keluar, mai betul ni keluar. Lepas Riame ini keluar, minat siapa jos, merampas tempang dia. Nang ina, ngas space PGB. Nang meja tu sama, so nang mereka ni kaya mah tu pilih pilih CP. Kalau dulu tak boleh noi. Mai berapa kali nang Secy ada noi. Nang dah, saya nak kawan tu sikap kita rana, tu liang orang sana. Again, I'm going to invite this organization to get. This is something we want to do here. As in get, Zeme Assam headquarters. Okay. Naga organization here. Zeme over here. Tapi kan get million and Robert Gogo. Karena anak karena security, you must out, you out, only me. You're not going to go anywhere. I mean, Zeme na kaya meaning Prancis something like jealousy. We have to do away. Time for dinner, lunch is approaching, huh? But if you listen well, maybe I'll give more next time. Okay, so be attentive, huh? Now, kalai berbeda is for all. For success, let's speak of good of each one of us. Let us not speak negative of any one of us. Let the other community, let the other people say, you speak well of each other. Ano ita kan ni may Francis ng sweet. Zana ina pa kadane. India ramai lang pagyahin. Say Aryan culture. How many mandirs do they have? How many sects do they have? Namun cici mana? India orang Aryan Hindu culture ya. Mandir tak. Karena Zeme se tiny. Small, very small. Microscope na pitolak ba Zeme? Karena kata ni something is wrong. Culture le program le tu kau sih apa? Young generation be inclusive. Khanapara Guwahati even income tax commissioner and railway officers, IAS officers, something like that. But no, really, one man and woman, I will look at it. खाना खा रहा है खत्म हो गया इसके बाद सेकेंड राउंड शुरू करेगा है ना ठीक ठीक बोलना सर ना ये बात तो को लानी
Ai seraga koda. Break right ini anui. Second season 2 dah. Maka tu ikut ini ne. Grammatical is tu. Ini zira dah tu. Bila ni mago, tapi jangan nanti standard is tu. Kalau dah ada itu tuai ni, itu tuai mah pengen mula dah semua. Pas kita berapa ni bawa pay orang, pay so. Yang ni yang mu, kalau kita yang tiga semua. Semua. Sila mu. Like long volleyball thapo, siapa? For of them, Assam Riame General Secretary ZeSUG, within break in. Okay. Nang musang tam kululu, jadi aku tu sang tam kululu, ngai gua boleh jadi kau tak kau mai ni cuba. Itu tu nai tu, tang kita nak kau kau nak makala, dah nang. Kami kunci biasa ni angka pakla ibe. Anu ini angka pe segera ini ada ni cilu soda, kau tim soga cilia kan ni segera tu naik sampai deh. Zai anu ini tim roga aku dah kenapa belum tim bebe tu. Anu angka Riame dia ke gulu dah, kau segera bau tim soga tu na, bau tim soga tu na cilia kan kayak sampai deh. Namun itu nanti dia agak apa orang dulu. देखिए कि वो मालूम दे लो Cangkai और इन्हें जीव सो तो ना मोई जीव सुना आगे हम दे रामगे आई अभी जीव रामगु फ्यूचर क्रिमिनल लॉयर्स दाई एयर होस्टेस में दाई डॉक्टर में दाई आईएएस ऑफिसर में वो संकीर्ण तंग कमला का है ना दाई ना नंगे आगे वो मैं तुझे क्या तो ना लाइन के वो मैं सब भाई तो Good evening, everyone. Azizne ito yung iswang za at luna like sa isne ko kulay za. Ito na kasi kita ito sa bamba na law college ke BA ni first semester chang za 5 years educated course like sa za ako hobbies ne ako interest na podcast mana debate sa YouTube ke mana Spotify ni kan king be enjoy ko lang
Zai, kita kan iya hobbies ke Zeme berang lagi kata lagi so nana aku hobbies change ke Zeme. Aku hobbies kan Zeme makan malang ber. Aku aim in life ini aku arti aku target apa criminal lawyer tu lah. Zai. Itu ramai di rumah aku purpose of coming here in Guwahati and obviously let's get here like kata itu aku junior mata ini aku senior mata ini learn this ya arna tu academically excellent bamra zai agak let's get here nggak bisa opportunity itu nama like kata itu it is our future hangga aku care hangga semua ini pun zikna lagi orang lain kata I'm from Mahur di Mahasau and I passed out my HS from Holy Cross High School Silchar and currently I'm pursuing my Bachelor of Arts in English honors from Assam Don Bosco University Tapisia Khanapara. And my hobbies are singing and cooking, and I want to be a chef and professor in future. That's all. Thank you. The 12 pass of Khanapara Global Junior College in pass of aku hobbies blogger YouTube blogger kan itu aku life businessman. Hai menaza gimaida tena aziana hoksila nema aram ziana kokam tena I pura kana kamka bam tena Haflang Government College Science Stream te jaba kamka bala tena I ayamka te te jaba misna ani hangam prepare salamwe PW Vidyapit Guwahati ga te te salamwe tena I aku future aim tena I ring tungang gete ni kasina kalina indi ngai fikya psychiatric doctor te nele Zaina in taba mehi zana free hi ke internet zana writing biographies agu online book zaina taba mehi ke I jere sikya agu on Facebook kya taba mele zana toda ZeSUG Ram Zaigo I class 12 pass Government Arts and Science Junior College Nagpur in BSc first semester botany SB College ke Katela ni. Maida Azizinain Kamlen Rama and I aku HS pass itu Government High School di Haflang di Mahasau ini apa? Lalu yang kata Azizina Prajotis College ke Tera. Lalu hobi na, yang mau particular hobi apa? Jadi paket, look paket, look itu sudah lama. Gaya dia cooking lah, mata tu sudah dia lama. Atau aku emenal nak orang beda ya, yang mesti sini dah. Aduh. Azizana tiga jengkel mana? Ibang benar Azizana, ni nak lo dari Haflang bang sana lo tidak lagi bang buta. Jadi body nam tiga bang Azizana ini coaching kita bang buta. Aku isi Azizana potensi dan coaching kita bang buta. Jadi body nam tiga bang Azizana biar mereka bang buta. Jadi aku hobi sih menduka itu saya free time semua mereka di dalam saya untuk belajar ke sini ya sebenarnya. Aku Ni aku SSLC competition na oriental college ko yung kata jana ka sa dito ria aku BCA professional course din lang first semester din jana aku hobi sa ulit na introvert ka kana aku hobi na motivational speaker din ya feeling Riame kasi tayo sa ito aku tinggi harus ada aku become their aku saya access possible na from government college saya aku hobi sana aku makan tahu saya boleh ma day manager sini orang mengenai di orang sini memang village saya aku access possible saya saya school mau saya kau ada sih teknikal sini ada school science technical saya aku di sana explore professor orang cerita itu kamu tanya cerita saya event itu saya aku di sana game pun tahu dah nama Ziane itu yang disuang saya
first time aku magazine na cita nervous lagi na so puting something about me became positively and negatively come because first ke siapa orang aku siapa first ke aku greatest weakness kan phone use deh church ke leze anggo use deh le zai phone use deh pun malah ni kila mile kadang itu particularly ini cina aku apa yang orang bahas ni phone use deh sekarang le aku time schedule leze discipline tadi zai routine le follow tu tadi leze aku weakness le zai aku positive good things about me is that I'm very aku aim dia thank you aku target I don't move aku target yang lain malay saya ini aku target heba na ilarte lu macam lu design I want people to see me as their hope penite do lap loge penite sabat silak loge there are many cases close sibling kilang wile sorry aku profession gerang kadang so I see that as my good thing in me zigne ini ramai deh mana ilarte lu saya mak dibete lu saya many cases ini cina everyday news people like sebagai cases cita macam close demi kilang wile zigne if ilarte lu saya ini I want to be their voice and speak up for them saya something good about me masuk gale ataya even kalau I believe that someday ada tu mak kiwi ingat betul yang dulu tu dah extrovert and friendly like not for you can't be like everyone's favorite person but some things about me I think I will come up with I am a friendly person so that's it and thank you. Aku strength ada. Aku family na. Aku present na loga. I feel like I have the responsibility to look after in my future and then aku witness na like aku witness aku witness na discouragement from people. Jinana into criticize them I belong at and jinana into the stuff I belong at. I feel like I cannot do that and I'm not good enough to do that. Aku mahangan ada. Karena aku unique things akarnya jenis na introvert sampai na introvert bezina orang tu sab sila mulai sama sab berada tu ni ngayu tu nak kam tak boleh kerana itu jenis orang today I'm standing here gathering all my courages and facing you guys representing myself that's my unique things. Thank you. Me dikenal first ya saya Ju lazy sangkau first of all. That's the main problem. And about me aku Emily Rasamga. Iranda air hostess ni itu dah. Jika air hostess ka swim orang tu dah merambakan ke bangku dah I think target I mean कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सही बैठ तो संभालो तो since I was in class 6 I think of to do that maybe in Jaga 50 airlines about 80 airlines aku recommend international with 5,000 maybe something but मतलब किसी तरह से बुरा है करता हूँ और एक अच्छा चीज़ है कि थोड़ा लोगों को रेस्पेक्ट करना वो भी मेरा
Aku hobia Ayurvedic ya research ni le. Ini Ayurvedic nak tahu ni macam chemical ramen ramak ke, ini kan ramen tu selain minggu le. Jadi ke ini ingkar chemical kan ramen, sehingga kita ini ramen jangan ning tu. Reh tu mata ni sewang di dah. Jadi nang chemical ka lesu ni kan ram ma du nang re net le lu le ya nang chemical nya na kati lesu ni kan ram ma le mi ma bi le la lesu ayurvedic ne le le bu ba ing ka research te ro degree ka lesu research ka le nka colgate ma ya chemical arai di kesangga ija, mana alum tuk sangga, masa saya ma iba saya bila dia ni buat ciri saya bila alum dia tu ni dah, belum tuk dah je, ma iba maka, bila dia cita aku like biggest fear, saya boleh na biggest fear sini dah, tu cuma dah tu public humiliation saya is as an introvert cita ikhing dah. Asu gini di ko ya confidence gada pudi mata jana migo min de dosa belakti mata mimo mak le do samne ka puni se bolne ka himmat nahi rehta I public humiliation ja busya da I abu biggest fear ma iba se mi karna migo ma iba se katale je sai da la cita da ko ini ko se mi do mi karna mi kata kan iba se nan lida se le agu enggak aku hobi से मुझे क्या दिल्ली से अभी गिटार सीखने का कोशिश कर रहे तो बच्चे गिटार जो है पहले चला मैं सीधा आराम समझा सिंह बोले मैं लाइफ के स्पेशलिटी हमारे दादी का साइड है क्या था मेरे स्पेशलिटी माइनस से साथ में हीमो बिना साले साइड का था फिर भी सब मजे ले रहे पीछे में नेक्स्ट हम भी दुआ करते कि हमें मजे लेगा comes great responsibilities. When you have power, you have responsibilities. How can you explain this particular quotation? Responsibility, power buna responsibility le very ba. First, can look at our leaders now. Executive who's being now the power buna responsibility chibi na agba program le organizing le. First, zina rang le zai power buna responsibility. But then even if we have power, make responsibility chimana sile ki garele. Zina first kya responsibility power bam dina responsibility le zai. In order to have power, nang power bam rahangge. First can nang respect gain to anang le zai respect gain to di zai na remember nang respect de go zai nang ultimately nang chi da chi ma ke power ma du le zine power bang chang le responsibility gu ma chi la na miram go audience go zai mi go juniors go zai mi go audience mi go interest chi ra nang le because nang power bang responsibility chi ma na that doesn't make sense zine first can power bang zai responsibility bamran hai nang audience me go nang audience me go opinion mana apne maning chira ra kanang le hi na we just like the god power bamran responsibilities is na everybody Azam the drumster Azam the guitars I am rapper. Okay guys, this is the starting. Aku korulem, kami nanti kunting kan itu punya. Ibu kunting nggak tarangnya. Yeah. Kita enggak ada. Zeme round, even round. Missing is sang, if we meet the Missing is sang. And I mean, hold the
bungalow kamikan matangga bungalow amisui isan kana kisar hamja madu ninggai ma situ sima komi kumeibe ane ada hamga yemnesi president marab secretary of the seniors naramana dampai zinani sile kelebere ane bungalow ga lungi rale kisia free tena pa asik lale kana kibe afrika ami dua ma situ sima kozena ane Zeme siale ane daga ke baptist dan ke ki kecil berangkat ne sekolah rektor ada ke kita le basista ke kita le pas na cocok peran simbe 30 minutes na pas de foto za appearance simbe ke suidu peran that ke kieu na puting tansak na bandong na ke suidu fok na na ke kieu fiting karena asin sai ze yuang le yang sanggai tiga atin rahe yo asin sai yo basista ke fixi peran that lo fixi samsang Mr. Freshers for 2024 Zeme Students Union Guwahati is none other than Mr. I have to take the contestant number 9, 6, 2, 16, 7. And the winner is contestant number 6, Mr. Riame.
Zeme, special invitees, Zakam Zakam Guwahati Assam senior executive. I am not a state guy, I know, Mitui, Leiber, I pay some money, look at the road, office from Zaya, again, senior executive of special invitees from a local state, Mahalo. Itu dah nama host itu dah time itu lah, sih jadi mui tu dia lakukan sesuatu sebab sekian, naik ngasih dia nak buat aja, Miss President, Mr. President tu ni, tu nak kira mana pernah itu selected pakai itu, pernah itu pernah sih lalu lepas malam ngasih ni, so lalang begitu, ladies first itu nang ZeSUG ramai mereka orang orang kau sebab kalau kami tu di Western Sukai, Thank you for the time. Hello everyone. Azina itu ilu diswang layan parent town gina nakalan gina age Guwahati ke lusi kither kule sai. Sna ina lusi kither te chama ma de Nerim Law College ke LLB 5-year integrated course. It's na first semester so nang get sang za things la mile hai. Zai my program ke wang ai se yan ma so agam questions from ma ge prepared male. Not gonna lie, introduction na dile prepared long ko na. Kana lezu questions from prepared te male lezu anigo judge mera mana maning chise question ibe rangai busy gina analyze ileze along sangza answer de oi de I co organizer so leze asli sangale to de le ranga thank you. Okay, see that nung college anigo program te ro rangam da Assam Manipur Nagaland College nung misu namale Assam gale so apo Assam ko Assam ko le hai mana amigo union ko import se bangda nung business se bangda Assam ko tu Manipur lo mo se dai sa Zeme anga organization kala kai ko le bisira Karena itu hampir tu nang sakut kan, macam kuisin na ni, first tu kuisin na humah hum deh, kuisin hum ni kau. Sedition hui nama kilauan. Dia tu tangga so. Kilauan station nama. Kita nang ZeSUG ramai mai kau lewat kau nang foto tu lah kau minta sebab. Kilauan. Asyik na, kita jengkel mana, aram jian na, ni orang punggo. I agak buat ini 6 pambe devjana ni coaching tu saya pamda agak nama agak desa muda tu sambil ni agak ni bebek bisa madu introduction tu lebat sida pressure dah introduction agak mi karena prepare tu dah karena aja question ni boleh baca maka jadi ranang gak bisa Mr. Fisher tu yang ada, dah tu di sana cerita maka agak diksa main mak mana tu namanya ini bisa lebih agak leader macam di sana tu bisa lebih. Kena nang lain ngaku deh, rumah dia nang lain Mr. Wong ni sebab expected Wong ni, dia mesti dah mula. Expected later malah heavy masalah so yang masalah ini malah spot ke orang ni oksi kalau contestant baru sepuluh ke penipu confident mana penite cipe pilu se sana ngam mebe yang ni ngai luang kalau sih aja masuk ingam mulai ni ngai luang orang malah kan itu ingam bisa kita sih sampai ya pressure sangat mulai dah ramai yang mau tu tinggal mau dah karena pressure tu namanya speech saya lah tidak cukup Mr. Wanda itu pressure Mr. Pressure Mr. Mrs. Pressure gua mau tu idea angkat ya
ina pi de ga nang speed pe ga ya si de nang sam sa de speed short le sun nang kwai nge de to sia nang sam sa bo se de ga a nang ga chance la le pi pi pa le so mi si sang le ai ko ma ngom ba do ga no sa ki no mai de ngom ba se se ko le na le si lo le so la pi na nang na ki so ra ka de so lo ka ba bi ai ga na sa wa de ma de nang na si ko le ja hai ma so nang bi ya sa si nang na de ko ja ka se de wong sin ba da nang na ma tu sin le so chi le nang si le ok mi si da cái này biểu tượng bẩm đây là video tôi tự để ra sẽ đưa nên không là các vị cái gì gì nữa so hay là video bé bé là bé này chúng suy đây nó mình là này thì tên này comment section này là đây so hay là next video này là thank you so much